State asigi khungang kuting dalam ekar manga da kita adar umang thamdra ai nga sada chaun honglak liba asigi kan mangamna na bagi pandam da CM's Green Manipur Mission ngasi Chief Minister N Biren hongdokre sahi manga papu manungda leiba pigliba angang singna gan balaina diarrhea maruena cold diarrhea di ngakthongna borota virus vaccine ngasi Manipur ki Health Minister L Kumana launch dokre Amasung Battle of Imphal gi humtra mga suwa Platinum Jubilee Celebration pangtokre Japanese amasung British Lami sing selam cara berfirol amade atai posa kaya thamba Imphal Peace Museum Lord Pachingkong da hangdokre Ma'am kurum zari adom yang brief impact news ni hauzik pungza sapabugi marui bawsing miyam de pijari Umang wang mang yokat pagi hai nabi thamdra ai nga sada sauno hongluk liba sidagi kan mangamna na ba CM's Green Manipur Mission ngasi Chief Minister N Biren hongdokre ngasi dagi horaga tha manga taruga sigi manungda status ki khungang khudingda lam ekar manga dagi tadan umang thamna na thorang paikhat lagani masida miyam nasu mateng pangbiu haina Chief Minister na phongdokre Mission hongdokpugi thoramase Socio-Economic and Environment Development Society Seeds Environment Department amadi Forest Department apuna kusam naraga Sangaitel Park nakna na lairiba Sahaivung khul da laiba seeds ki complex te pangthoki bani thauram mata athoiba mithung len gi warol pirodona Chief Minister na khungang khudimakta lenga kilam lairabasu khungang adugi Ming the lam on talk to na umang yokarana balega na kudong saba pigani umang yokalak kuding sing kungang singda umang aduga nagna na lupa lak mga dagi na tara faubugi senpam lenga ang naputok to na open gym thamnan na bagi kudong saba piragani fongtoki mag na maka tara duna mission na si mai pak tabay basi miyam pum na magke kutalay mission na si mai pahan na ba pahan bana tungda horak liba mirol sing kanaba ngamgadori kan ngamgadori bani hebo from pongdoki nakalamromda nambul turel ge nagyat tariba miyamna khongam bagi fataba mahiya manai sing adu turel da thadariba sidagi lep nanaba lupa crore marfutra taret ki oiba project ama sanction tawdun laire project asina turel sigi iroi sembadagi kaisam thong fawda laire yum sing dagi thadarakba toilet ki fataba fatawdi sing asi pipe ki mateng na turel sigi ichel tilandar na ba hotna gani ha na mak na phongdoki mission asi hogdokpo na sheets ki complex ta CM yauna thauramud saru ya ki ba miyamna u char sing tha ki ngasigi thauramud da lamsang MLA Rajen PCCFN NOFF Manipur ke angami amzugi president Bijoy Kaksing Tavam sheets ki president A Mobi amasung Sahaibung village ki chief Athang Haukipsu saru ya ki awareness people go loina koi thabak to hongdragadi koi Manipur se pura lambi ge satpa yada ge loina ching pulap ka kinde gi do jane maram di u ching da u da hongdre yemune some area ayamba loina pungko puni ana ina sigi mission ji kamaina hongdok sikai kana each and every village ching da laiba khunoi be ai tampak da laiba khunoi be each and every village in the state has to preserve protect and growth at least 5 to 10 acres forest land. Yes, in every village. I quick in a Mamanga, I quick scientifically, quick element, Yamu visionary way of Gabo. Umang Lai guy and Heramis. Umang Napunba, jungle Napunba Lai guy, lying, cannot do the Torokan Umang Sample Amir. I quick awareness, people. Pok pataki sahi manga fabu manung laiba angang singa khwaidagi Siganba, Launaganba, Laina, diarrhea, Maruena cold diarrhea, the Ngak Tongner, the Bangasi rotavirus vaccine, Manipur launched the vaccine as a Health and Family Welfare Minister L Kumana Piglibangang Singda, vaccine drop Pitaktun Haudoki. Marisu face ki an ba oina rotavirus vaccine launch to bugi thormadu Health and Family Welfare Department of the State Health Society National Health Mission Manipur Sindhu Directorate of Family Welfare Services Manipur ki conference sol the pangto ki banai thormadu da Health Minister L Kumana hai ai ngasa madi akoi bai khal kaithar ko ki matung inna makhal maka kya gi anoba laina layong kya thorak ba hengalakli Tholak liba laina sing asidagi ngak thongna na ba health sector amadi miyam puna hona mira mathau tai rotavirus tagi ngak thongna na ba lamdam asigi manung hanjin mafam singda mafam sin bathongna miyam da bhap tahan bada health sector lady ba miyoi sing khakta natana media sing nasu asobu thodang lobiyu haina apil tauki
मालमगे अनीसुब लांजाओगी मतमद लान अदुगी सरुक अमा ओइना लमदम असिदा सोकनखिबा बैटल ऑफ इम्फाल जापान लान हाइना सुखंगनब लाल अदु थोखिबा सही हुमपुतरा मंगा सुरकपगी प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन पांगथोक्तुना लेखिद्रबा लानमी सिंगी मफमद इकाई खुमनब उतुना सेलिब्रेशन पांगथोखरे लालदुदा जापानीज अमसुंग ब्रिटिश लानमी सिंग सेट साखिबा अमदे लालदु थोखिबा थौदोक वाथोकसिंग अदु महिरोल खंगननबा पोसकया थंबा इम्फाल पीस म्यूजियम अमसु नंबोल की माइबम लोटप चिंखोंगदा जापान की एम्बेसडर केंजी हिरामत्सु ब्रिटिश हाई कमिश्नर डोमिनिक एस्क्विड निप्पॉन फाउंडेशन जापान की चेयरमैन योहाई ससाकावा अमसुंग CFNPD मिनिस्टर करम श्यामना पुनः हांगदोक्तुना मियामदा खुसिनखरे इम्फाल पीस म्यूजियम अदु हांगदोक्त्रिंगी मांगोइनना DM कॉलेज ममांगी कबो लेकाइद लेबे इम्फाल वॉर सेमेट्रीदा जापान की एम्बेसडर केंजी हिरामत्सु अमसुंग ब्रिटिश हाई कमिश्नर डोमिनिक एस्क्विडना लुचिंगदुना वर्ल्ड वॉर 2 मेमोरियल दा लाइकतुन इकाई खुमनब उठकी एम्बेसडर अमसुंग हाई कमिश्नर की लोइनबिसिंग यावना जापान दगी लाख मियोय चामरोम अमसुंग ब्रिटिश आर्मी की मकोक थोंबु ऑफिसर सिंग यावना मेमोरियल सिंग अदु लाइकत की मफम अदु दगी नंबोल की माइबम लोट चिंखोंग द लैबा इंडियन पीस मेमोरियल द चतुना मेमोरियल अदु द लाइकतुना लाल अदु द लाइकेद्रब माइकै अनिमकी लानमी सिंग मफम दा इकाई खुमनबा उठकी पीस मेमोरियल अदुगी मीटर यांखै रोम चंगशिलगा साबा इंडियन पीस म्यूजियम अदुगी लंपाक्ता एम्बेसडर केंजीना लुचिंगदुना सकुरा पांबी सिंह थाकी पीस म्यूजियम अदु हांगदोक्लब मतुंग म्यूजियम मनुंगदा जापान की प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबेना मसाना जापान लोंदा इरक्पा पीस इंग तप्पा हाइना थाबा पाउजेल अमसु माइकुम हांगदोकी म्यूजियम अदु हांगदोक्प लोरब मतुंग म्यूजियम मनुंगदा थमलिबा बैटल ऑफ इम्फाल मतमगी पोलम सिंह यंगसिन के बैटल ऑफ इम्फाल के प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन अदु सेकेंड वर्ल्ड वॉर इम्फाल कैंपेन फाउंडेशन मणिपुर टूरिज्म अमसुंग मणिपुर लेंगा की डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म न पुन्ना सिंधुना पांगथोखिबनै Don't think we have this kind of discussion at this moment, but we are supporting a lot development of Manipur. So we are pleased to have a more discussion with Honorable Chief Minister what we can do for the development of the states. All possibilities are open for this state, but still we have to need for more discussions what kind of a concrete project we can implement together. So let us discuss with them. Let's see what will happen in the future. Ambassador of Japan and the British High Commissioner meet here together with the memory of the past and the give homage together to the departed soul. This is the symbol of love and peace. Imphal Day today, 22nd of June, is a really important day for us. It was one of the most extraordinary battles. We fought with a lot of support from the Indian Army and the Labour Corps. It's an extraordinary campaign, and I'm proud to be here. Firstly, to say thank you to all the support from those in Manipur at the time. बैटल ऑफ इम्फाल की हुंबुतरा मंगा सुबनिंग सिंह थौरम कोनुंग ममांग लेब MSF DS ता मणिपुर टूरिज्म फोरम सेकेंड वर्ल्ड वॉर इम्फाल कैंपेन फाउंडेशन अमदि मणिपुर टूरिज्म डिपार्टमेंट अपुन सिंधुना पांगथोखरे जापान अमदि यूनाइटेड किंगडम दि लाकपा मियोय क्याना सरुक यादुना पांगथोखिबा ngasi थौरम अदुग मरि लेना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बिरेन हाई ममांग थोखिबा तमथीरब थौदोक सिंह असिना मरम ओइरगा ngasi दि मणिपुर तोंगान तोंगान बा मफम दि लाकपा मियोय क्या अमतो ओइना पुन फंगले थौदोक असिना मणिपुर की जापान UK गगी मरक्तसु अफब मरी अमदी सागतनबा लम क्यादा पिनब ngamle लोइनना मणिपुर से साउथ ईस्ट एशिया की यामना मरु ओइबा मफमम ओइबना हौजिक मणिपुर फाउदुना सेमलेबा ट्रांस एशियन हाईवे सिंग असे सेम लोइरकपदा मणिपुर दा अचौबा अहोंबा मा पुरकपा ngamlagani हाइबा वाफम फोंदोखी The ASEAN Highways 1 and 2 connect Manipur with ASEAN countries. There has been a renewed effort to ensure the early completion of the India-Myanmar-Thailand territorial highways and to extend the same to Cambodia. There is also scope for collaboration between Manipur and Japan in the education sector. Healthcare sector also presents opportunity for investment. Mechanism could be institutionalized for collaboration amongst educational and medical institutions in the areas of research,
trainings, exchange program, etc. State asige achauba maruoiba lambi singi nageta theliba hoarding sing Imphal Municipal Corporation ngasidagi lokthokpa haukhre soroki media na kheliba achauba unipol sing loktho haina court order thokraga lambi matai leiba hoarding sing da tainaba yaning de haina advertisement agency sing pen da phongdorkli khongthang asige anbo oina ngasi kaisapat thong gi matai theliba hoarding sing lokthokpa gi thabak sathaki khongthang adu da sarugya ki ba IMC gi assistant municipal commissioner e tangbana hoarding thetpagi matangda kumja lising ani taramapan gi jun thada PWD na quota thangalakhiba case amagi matung ina national highway sing nagyata meter kunthra gi manung chana thet hoarding sing lokthokno ba court na order thoki machinery amadi manpower watpana hoarding hana lokthokpani makhatan achobo unipol sing su athu matamda lokthoklagani phongdoki loinana national highway natrabasu unauthorized oina hoarding thet pasing su numit tara kuni fawgi manungda lokthokno na khongthang lokhotna gani haba wafum mahna thamlaki IMC thabam ta tawdre median nataba atopam nakan yung unauthorized ma'am yung halen haire mo adudi moina haidu sumba adu court ki matter moina hauri potudi kitang di lan greba moina iriba jaga median lokto eba koi mamangi May 30 ki compliance koi phajana pigre adu matung moina counter dawre road side ta leba ma'am 30 meter from the keno akoi sorong pan dagi si leba je koi si di lokto kre court counter dawre si mathangi July 18 da ai samak adu commissioner mahod akoi ki sir M Joy ebani personal appearance ki kawre si boki level yokhalabne sigi case even chief secretary yauna chenari pone adubu akoi ki sir Joy na represent toroga mahod ki secretary olibna ma represent tor chatli aduna si nung thana ma court ki appearance phok yorabne si level yorabne si akoi na lokthok na laibai ji akoi ki ju aran mo oidi adu akoi mathau pangthok to phibum adu oidi khan bi damokta akoi ki ju isai thokdo akoi na tokjaga thabak ne khallaga akoi ju pangthok saban Nakalam of the court ki order state of the leading eda mangzong no khangalakpa leidana khongthang asi lokolakpa yaning de haina Narayan advertisement agency ki proprietor Suresh Sharma na phongdorakli ma na makha taraduna hoarding khiliba sigi chapsawe revenue thi ge haiba matamda land review taukhigani haina IMC na tax thiendana lehelaga atopa agency karada hoarding sing ase piner na mahon na ramba laikre IMC ki thawung ase lengak na miyang sangmiu loina na makha tana thawung ase ki matang da court appeal tauragani haina mahakna phongdoki thoidokpa akhoida karigumba information notice amada su pirakpa leite aduga hairiba matter sida chamamnaba masida jaga sarak sahi naiba yamna laikre masigi hoarding ki matter sida akhoina hanjan sahi kya dagi thige hairaga so financial moigi akhoigi review tawgani haiduna kayarak hanna masi akhoida ngai khungai hairaga municipality dagi thihandana laibani ado hojikta moina ngarang na han court na unipol leiriba akhoigi sigi yamna asoba akhoigi traffic ta kaida block tawga disturbance leiba matter ase high court na lokthona akhoigi issue tawhrabani aduga masigi matungda akhoi hoarding da oina moina municipality na khut tharak pasi sidi akhoi su pura samam nare karino khangde hojik tawri Manipur ki wang madagi truck amada pusilapka masingla yamlab yungang sing Imphal East Commando ki team amana fagat khrei hariba yungang sing ase konung mamang RDS crossing dagi fagat kibni hariba crossing ase da commando ki team amana mausagum ngarang nung thilpung ani makhairom tabada sek taw matamda yungang sing adut Tata truck MN01 KC 1413 da haptuna purak thengnar kibni hari parabu polam sing amade driver excise department sinak hari World Vision India Imphal West ki makhada embroidery amadi tailoring accessories sing yanthok ki bagalona na motivation program ama pangthokre tera sapam lerek tele juvenile club ta pangthok ki bathorma duda sagolban cluster ki apunba beneficiary nifuda embroidery amadi tailoring accessories sing adu yanthok ki banei nakalam romda Asia Pacific Natural Bodybuilding Championship ta India ki mahut sinduna saruk yarun ba trial gi damak Manipur da ki khan khrabi ingudam kabita bu pungning thogot poina World Vision India Maikai dagi tengbang piki loina thoram da athoy methung len oikiba paso assembly constituency gi hanagi MLA sapam kiebana ingudam kabita da pungning thogot poina mentally physically and financially mateng piragani haibo thazabu phongdoki
Kaisam Thong Dalaiba Ramlal Pol Higher Secondary School da Students Legal Literacy Club Hangdok Pagalona Nomagyoiba Legal Awareness Program Pangthokre Toramado Imphal West District Legal Services Authority Amasung Manipur Government Higher Secondary Lecturers Welfare Association Anina Manipur State Legal Services Authority Kusam Naduna Pangtoki Bane Toramado Damasal Sagi Member Secretary Gaifu Siliu Amasung Ramlal Pol Higher Secondary School Principal A Raz Matana Matangsin Chief Guest Amadi President Toine Saruk Yaki. Western Farmer and Pioneer Association Pasoi Part 2 na sinura no magyoba Farmer Fair come exhibition mga sipang thokre Pasoi Part 2 Community Hall pang thoki bathorma da Imphal West District ki lakpat lawmi kya na saruk yadu na makoina puthok sab puthok sing utki loina na saruk yaki belawmi sing da Mission for Integrated Development of Horticulture Manipur gi maikei digi mahi marong thaba madi lok gi matang da awareness kya su piki. Kanglaipak Communist Party Military Council na Manipuri leba priest home the bomb thamlamba laikide haina lalau pasina sengdorakli lona tinkrab lalau pasina toko chero lamada KCPM sina bomb thamlamba de priest home ga Nakna na laiba Bishop House thamlambane hiram amanatraga amada KCPM sibu mingjat thian na bahaiduna security force na bom madu lona mapam hongdoklaga priest home da thamjinba oiram gani hana maral sirakli lonan matanga swaida break am laujage break matungda kuangbu turel gi maru oidiba masama oidiba usikon khunaugi akasoi maril gi khongnungda community hall kya sengbalakpaga maram oiduna turel maril asigi saktam Onhal batanatana ising fangdabagi awaba mayok bagi maram mama oiraki bagi pawa made Manipur amasung malem gi tongan bi paw sing puduna lakchage impact news bu miyeng taduna lebiu break matungda mayambu amona taram nokchari loina bulletin sigi makata paw sing miyam de pijari Manipur lengak na lamda pasigi turel singi shaktam kanun na akan bathabak laukatuna turel khungung kaya tiang gi thabak satharabaso Imphal iski kuang turel gi maruiba masam oiba uchekon khunau gi akasoi maril gi khungung da community hall kaya sagalakpana turel maril asigi shaktam angak phangna olei Uchekon khunau gi kuang ba khetra lekai fawbada leiba miyoi lising manga hen bagi nongmada seasonary ba ising gi maruiba fangpham oiram leba maril asigi hauzik oiba fibam masigi matang da impact news na mafam madu chatuna yenglu matamda khongnung asigi mayai sabuk maktada mamang dagi hauna club amadi community hall kya sari ba sigi matakta anoba community hall manga masu nauna sengwa chaga lamba thengnarakhi hiram asigi matang da lekai gi miyoi sing impact news da fongdor kibada turel khongnung asigi nage ta tariba migi masing hangalak libasina lam lerakta bana thaudo wathok ma thorok matamda community hall asi yamna di maru oire adumakpu matam amada lamdam asigi miyam da isingi awatpa ama faw len lamdam maril asigi mausagi saktam busu kalhanning bagi apamba fawi haba wafam thamnaraki Nongju nungsa leitrama matamda haitare akoin ising jam darka leinarama matamda akhoi ising awaba ising awatpa sodrba kiso lakani habgi thajabududi akhoi mangda akhoi dum taga dum leibane akhoi wadorabane maramaduna hariba ising gi tori sigi konung akhoi maril manung sida haitare samaina community hall gumba sajanbagi sigumbugi magi thabak thong se akhoi mari leinabasing amadi paliba sarkarna pasidembing khajitang sangani Nakalam the Turel Marilasida, Anoba construction kya Torokpasina, Turelasi Nageta Taribimiam, Ising Fang the Big Awaba, Mayognari Basic Kognan, Bigi Pandamda, Uchekon Nongchup, Jila Parishaki member Seram Nekena, ZCB Sijinadun Konging Masigima from Karada, Pukri Machamasa, Torambasu, Tengaraki. Jila Parishad members in a Miam Yimatau Tav ising Yogrunaba, Lakolak Leba Kongkang, a Sigum Manipulinga, Marilena Singnaso, Turel Marilasida, Akanabamian Sangbiner Nabagi, Apambasu, Makatana, Lekai Miamna, Tamnaraki. Music sitting with Biriba, Siram de Kimbo, quite challenging the gas lady, buzzing Makai, Mark hang electric, Tago Pondok. Position lady, quite semi system as the lady, Quagi, Palengaxina. Quay lady Bakan was you can be with the nut
तौबीरगा अखोई मुजिक तौबीसिदा मतेंग पांगबिरगदी अखोई साइडगी जौमेना थागो फोंगजोगसगे हाइना इम्फाल वेस्ट की वांगोई पुलिस स्टेशन की मनुंग चना लैबा इसोक मनिंग सिंगियादा नुपा अमा थांग यानदुना हाटलम लै लैखेतरब नुपा दु नबोल नावरे मखा लेकाई वार्ड नंबर 14 दगी तोंग्रम मैपाक सही हुंफुमरी अपोक लैखेतरब टी नोबिन गवी इम्पैक्ट न्यूज न फंग पाउदा मैपाक के हक्सांग अदु ngasi nungthil pung ahumlom taba matamda laikai gi miyoi singa lambi gi nakan taadum leiram thengnarakibani laikhidrabagi makokta thangna yanmagi dakpham leirambatana tana mabukta su thangna thinbagi dakpham leirammi hari मफम मणिपुर फोरेंसिक साइंस की टीम लातुना येंसिन की लोनना असीबा हक्चांग अदु वांगोई पुलिस स्टेशन लखोतुना रिम्स की मोक्ता थमख्रे हिरमसगी मतंगदा केस अमसु लखोतुना थिजिन बहौख्रे मिसियस द चेनर म याई हेना चिंगनबा मियोई अनि वांगोई पुलिसना फागतख्रे हरी All Manipur Students Guardian Association amadi NAF na sinduna World Anti-Drug Day gi mangoina na ngasi nomagi oiba drug abuse ki matangda awareness program ama pangtokre singjamai sawar pumlekai da pangtok ki bathorma da NAF ki additional ASP TH Brindana hai nisha saba hai basina makal amane nisha saba hai basi laina makal amane mayai ka bachinjak na khunaya sida pirak libu chaithenga amadi masibu karbar tawduna sendal lambi oina खोंग थांजिलिबा असि मतौ करमना थिंगदगे हाबिगी मतंगदा वाफम कया थमखि थौरमदुदा ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स गार्जियन एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुमति सवरकपम एसडीओ क्लब की प्रेसिडेंट अलवार अमदी सिंगजमई अपुनब नुपि लुप की सेक्रेटरी टीएच बिनासकीसु सरुयाखि राज मिडिसिटी ने कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी स्कीम की मखादा चयोल चुपन चथरखिबा लेमना लाइंग कैंप ngasi लोशनख्रे लोशनबगी थौरमदुदा हॉस्पिटल की चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एच राजेन हाई कैंप मसिदा मियोय सातरुक मरिफु माथोय लायंखि राज इंटीग्रिटी वीक मनुंग चना लाइतलारा लायंगबा ngamdaba मियोय सिंग लायंगनबगी दमकता राज मिडिसिटी अनि थौरांग असि पाइखतपनी हाबि वाफम थमलखि कोसिम बोसिम दे CBSE न लोब चाहिए से क्लास 10 अमसंग 12 के एग्जामिनेशन सिंगदा मार्क वांग न फंगुर माइ पालखरबा वाइकोम सागे gi oiba ani sube state level meritorious award ngasi gen thokre thauramadu waicom apok tengbang group tasinduna thangmai ban hizam lekai da leiba thangmai ban constituency ke social worker Jordan waicom gi sangai da pangthoki banei thauramadu da Manipur ge speaker Yumnam Khemsana mahiro singda manapi duna pungning thawatki Human character the positive attitude I have but negative attitude ani sidani lady ba apapa phataba sidani karim anda apapa phataba ani positive negative isi khanna da ba timing su lak yawe hai tare ai ga hainaba ai ga chanaba policy nada ba phota ka hena ambition thambagudi bai nai chanaba ai ba podula yebu ai फिल्म फोरम मणिपुर ना मणिपुर की सशक रणबीर थौना की मथकता थमखिबा अदो फिल्म फोरम की चना कांगलोन की मतुंग इना थमखिबने सोशल मीडिया की खुथांग द मियोय खरना अहेनबा वाई वाता सिजिनदुना कमेंट तरुकलिबा से मखाताना तरुक्तनबा फिल्म फोरम मणिपुर की चेरोल मन हाइरी हिरमसगी मतंगदा ममताना खंगनिंग लेरबसु फिल्म फोरम की ऑफिस त लाग खंगलब यागनि हैना चेरोल सिना मखाताना खंगलकली अपुन नुपिलुफ अनुल की तरामरी रक्सुब फाउंडेशन डे की थौरम बिष्णुपुर बाजार लेब अनुल की हेड ऑफिस त पांगथोक्रे थौरम अदुक मरी लेनन अनुल की हानगे वाइस प्रेसिडेंट लैखिद्रबी इमा एल इवेमलमदी अनुल की हानगी एडवाइजर ओइना थौ पुरम्बी सुमति ओइनाम की मफम द लैसु कतुना इकाई खुमनब उठकी ngasi की थौरम अदुद अपुन मणिपुर कनब इमा लुफ अमकिल तमी चिंगमी अपुन नुपी लुफ तमी चिंगमी अमदी कादागी थौमी सिंगसु सरुयाखी हौजिक सानबगी पाउदा अहुम सुबा तिकिरंदरजीत सिंह मेमोरियल 13
Under 13 Voice State Level Invitational Football Tournament Kaching Town Club Mai Pakre All Manipur Football Association Miyang Makada District Sports Association Kaching Nesin Thas Taradi Sanaba Hokiba Football Tournament Sigi Ngasi DSA Kaching Sanabuk the Sanaki Aroyal League match Duda Kaching Town Club Ki Sanaroi Anil Napanjal Ani Lonena Bedanta Masung Brani Anina Panjal Amamam Gachanduna Kaching Popular Sporting Club Panjal Maris Sinoda Mighty Pibangamki Sathariba football tournament asida team tare na group ani thong na khaidok tuna league match singa akan belamba taunare thas gi kunmanga da sanaga da ban semi final da ZA Kaksing amadi SWC Kairak anina lamba taunar gani Ramananda High School Yaripok amadi Reliance Academy Luang Sangba manina under 17 boys Imphal East District Level Inter-School Subrata Mukherjee Football Tournament ki final da lamba taunargani. Ngase yug football tournament as in Kumalampak Artificial Turf Ground sanaki ba an semi final da Ramananda High School Yaripok na Unique Model Academy Haingang Panjal Ahum Sino the Mighty Biki Chathariba Football Tournament as in ngase yug sanaki ba ani semi final dana Reliance Academy Luang Sangam na Yorbung High School Panjal aniyam the Mighty Biki Imphal East District ki DYAS or Sinun Chathariba Football Tournament sida chahi tarataret ki makhada leba nupa machagi football team nipanna knockout basis ta lamba taunu tun state level Subrata Mukherjee Football Tournament ta mafama kannar na basem sanari hayeng nungthel tournament asigi final match sanaragani Under 14 Boys Imphal East District Level Inter-School Subrata Mukherjee Football Tournament ki semi-final match sing sanar na basem shabal loikre Department of District Youth Affairs Sports Youth Officer Imphal East na sinduna ngasi nungthil Kumalampak Artificial Turf Ground na sana kiba football tournament asigi ahum suba quarter final da Princeton International School Khetrigaon na Azad High School Yaripok Panjal aniyam da mighty piki Tournament sing as nungtil sana ki mamadi suba quarter final dana Reliance Academy Luang Shangba mamadi Lairenzau High School hangang na match asigi api matam da Panjal amamam chanaduna match draw tabadi kicks from penalty marks na match asigi aka apogi laiba club na bada Reliance Academy Luang Shangba na Lairenzau High School hangang mo Panjal mari ani da mighty ba piduna football tournament asida chai taramari makhada laiba nupa machagi football team taramari na knockout basis ta lamba taunu dun state level Subrata Mukherjee football tournament maphamu kannar na basem sari hayeng football tournament sige semi final ki match animak sanargani Wheelchair Basketball Federation of India na sinuna lakli bajun kunmari dagi kunmapan fauba Punjab ki Mohali da chathagadoriba taruk suba National Wheelchair Basketball Championship 2019 da saruk yaruga da Manipur ki team mama ngasi Social Welfare Department ki Director NG Utam na lamthakre Imphal ki Major Kunta leba Manipur Press Club ta pangthoki ba lamthaba ki thormad ko mari leina na NG Utam na hai persons with disabled sing so normal persons sing dagi Tadana sana khona bada saruk yab ngamli hai badu uthoknar nugi pandamda National Wheelchair Basketball Championship ase Wheelchair Basketball Federation of India na sinbane Manipur ki oina sohairiba championship ase da disabled tarana saruk yaga daure loina na sports department ka sutana duna disabled singi oiba sana khangatnar na bagi dama thabak thoram sing paikhatnar na ba honari hai wa pham phongdoki June thagi tang kunmari dagina kunmapan baubusi Mohali Punjab ta koigi wheelchair basketball championship si tawgadabani aduna Manipur gi ju akoigi wheelchair basketball association jina masida saruk yarugani masi saruk yarugasi daida akoi hana tawgiba achievement dagi hengala aga hena mai pakpo era junu haibagi yaipamangol doina isori mafamda nijabaga loinana koi sumaina lairiba mayamga manadraba mayamdagi tongana lairaba koi music jisu moi the talent kya ama phummaga lairi moi gi talent si puthokpiro haiba apel sima tawjage matanga shwai da bulletin ase tension jadrangi gi mangoina na headlines amana pijari
State asigi khungnan koding da lam ekar manga da kita da umang tham da inga sa chaw no hong de bas da kan bangam na pandam da CM's Green Manipur Mission nga si Chief Minister N Biren hong rei Chahi mga fabu panung da laiba pikli bangang sing da nagan ba diarrhea maru na cold diarrhea da nga thong na ba rotavirus vaccine nga si Manipur ki Health Minister L Jent Kumana launch da rei amasung Battle of Imphal gi umputra mga suba platinum jubilee celebration pangtok re Japanese amasung British land sing na set sakit firol amadi atai posa kaya thamba Imphal Peace Museum amasu lot pachingkong da hangdok re